Thozani bogogo nomkhulu. Ngithake ngilahlele la. Niyazi nani ngengithanda ukufaka nje nawo ilokhuzana ucream ngaphezulu. Ngani zakwethu. Omunye umuthi obalekile esingawazi noma singawubheki kakhulu. Ukubambisana sizingane zesisu noma zesende elilodwa. Ngani zakwethu, it is very very important ukuthi sizingane zala ekhaya sibambisane. It's very important ukuthi masikhulisa ingane zethu asikhuliseni ingane zethu ngane zakwethu ngokuthi zikwazi ukubambisana. Mbuze ake sithi enye ingane yakho ayingane zakhe ehlala ndawonye kodwa izala nina nomabili mhlawumbe omunye usesikoleni omunye ukuphi. Kwenze kube ihabit enganeni ukuthi umbuzo ukwamfonela umfweni ukwamfonela udadewenu. Hayibo wagcina umfonela umfweni ekhaya wagcina umfona udadewenu. Ingane lapho zikhula zibambisene okuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi masezindala umthakathi engene phakathi kwazo. Okuzoba nzima ukuthi masezindala ukuthi umuntu ofuna ukubathakatha nomuntu ofuna ukuthi ebehlukanise ukuthi bexabane engene ngaphakathi ngoba zonke izinto bazenza as unity. I had a visit from abafowethu bebabuya eGoli abakwa Dlamini. They came as brothers. The elder brother once came from Joburg wangihlonipha wafika, and then kwaba khona inhlansi into ayibonayo ukuthi hayibo engathi kuyaphileka la, engathi mangiphuza amanzi alana ukoma kuyaphela. What he did, he went back home. Wawulanda abafowabo bafika lana ngokulamana kwabo, uyena umdala lo ofika eqala, bafika lana ngokulamana kwabo. Yazi ngithema ngihlola inhlolo yabo yavele yakhanya ngendlela eyisimanga to such an extent ukuthi iyangilethela inyembezi inhlolo yabo ngoba ithongo lijabulile. Abantu abadala bajabulile, bayithandile ukuyibona lento enhle ukuthi hawu ingane zakaNkosi ibambisane kanje. Hayi asibatsheleni bafethu ukuthi kwenze njani. Wena kunje wena kunje wena kunje wena kunje wena kunje wena kunje. But imagine if ever this elder guy didn't do that. Nibona life yakhe ya progressa, impilo yakhe right ya progress and everything. Mambuza athi hayi mfethu hamba yokhuleka awuthi nami uyangibona njalo ngesonto ngihamba nefro ilokhuzana ngoba phela thina sifihla ngeBhayibheli. Njalo ngesonto mfethu uyangibona ngihamba nefro esontweni uyikho ukukhuleka mfethu, there's nothing much. Nawe sitholela umuntu ozokusiza if ufuna umuntu ozokusiza. Why unomona? Why akafuna ukubona abafowabo beqhubeka? Yena ufuna ukuthi kube uyena ohlezi eqwakele phezulu, kube uyena owonke kubo. It's wrong bafethu. It's wrong. I'm not saying ukuthi hambani inyanga yodwa and everything, but I'm saying it will be better if ever nazi ukuthi nina into maniyenza niyenza ngokubambisana. So at the end of the day la ekhaya akuza uShandu kulenyanga lenazobethela next month uzumsimango nini kuza umlekeleli nini kuza uMagubane uzobethela naye ngelokhuzana ngesimo senkolo nini kuza abantu uzobethela. No, akwenzeki lokho ngoba izinto nizenza nonke. And then progress yenzani, idlozi lenzani liyaphefumula, idlozi lenzani likhanyisa isimo sani, isimo somsamo. Ngani zakwethu idlozi enomndeni obambisene angeke ulenze lutho uhambe yolala. Ngisho inhlamvu yodlula la eceleni, ngisho isitha sofika kuwe sikutshene sithi wenkosi uyazi mina sinosibani besihlele into ethize kodwa mina ngibatshelile mfethu bayabheda. Sengibatshelile mina ukuthi bayabheda. Yini ushawa yini usephushe idlozi ukuthi hayibo ezethi ingane ibambisene. So ngane zakwethu lana ngisho into elula ngane zakwethu. Ngiyacela ngane zakwethu asenzeni show ukuthi siyabambisana.
right kusisikhathi damage isinkulu kini anisabambisananga nodadewenu anisabambisananga nabafowethu konakele kakhulu kodwa fundisa izingane zakho ukuthi yini iunity yini ukubambisana ukubaleka kokubambisana as siblings kusho ukuthini ningayithathi lento lenibize ngeblack tax rubbish ayikho into efana nale ukuthi black tax ayikho uNkulunkulu wathi medala umuntu omnyama wabona ukubambisana ukuthi laba bazobambisana laba bazokwazi ukubheka ngemuva kodwa uma sikwazi ukubheka ngemuva kuphika ngemuva hayi ukuthi uyothandaza wenzeni uba ngumsindi cha ukubheka ngemuva ngokuthi uwazi ukuthi ithongo lakho lifunani then uzokwazi ukuthi ube neunity and then moving forward masokhulunywa ngomkhulu omkhulu okuNkulunkulu alolo khaya lelo kuyoba khulunywa ngangenina ngoba usuke wenzani wena kuleli khaya waletha iunity waletha ukubambisana ingane zakho zakhula ibambisene udade uyagana bafethu udade sifuna ukumkhipha ngendlela esimanga uthola ukuthi umshado makulethwa umshado udwendwe kini lulethwa njena nani niyabona ukuthi inkonyane niyikhiphile inkomo niyikhiphile noma amalobolo niyakhiphile mancane kakhulu kunalezi zinto abazenzayo ingane babambisene bayathandana ingakho kwesinye isikhathi uthola umndeni bonke abameli uthola umndeni bonke othisha uthola umndeni bonke odokotela izinto efana lezo ingoba babambisene baze bathanda izinto ezithi ayifani so ngane zakwethu ngiyacela asibambisaneni it's not always about umuthi but the good heart can make a difference in your life stop being jealousy yekuba inhliziyo embi inhliziyo olukhuni abantu bakini behlupheke ukhona ngoba wena ufuna uqhwakela ngoba wena ufuna ukwaziwa ukuthi ubhuti unemali hey uzombona ubhuti meseqhamuka ngemoto dololo masothiwa ya contributor noma uthi ubucontributile wena abantu soyebakhumbuza mina ngezinto ethize ngenza into ethize udodi loyo ngane zakwethu isakwa sendoda lesi 083 533 9183 083 533 9183 082 392 0881 082 392 0881 ngane zakwethu inkosi ithela umusa maluju